degeda ning nah surupan ning nong udah supaya tak papat tong madinan ini ning berang degeda benar berang maju kalohon tadatan buat pepatah tuh dong potong dong gitu makai bis kanana tadatan hebat baik berang tuh hebat berang kecak berang kamu lah putih yes. Berang maju kalohor papatong nukoneng hentep naregan asyana bro kita seorang meninggarenehan arenahan sete sakilo dua naon sakali deui sakilo dua goblok dikali deui itu berang Cimanjang maju ke lohore aku tekokolah lohore lu koneng entrep naregan so ayeuna berang Allah cek aing baba dengekeun cek aing sorak teh kudu bener ulah sagerowo dengekeun berang sok berang Allah berang aku dengekeun heula tuh sugani ngeunaheun so tuh berang maju kalohon patong nukoning untuk naregan kasih begitu aduh aing ari papatong dina laras magenta atawa nyorong siapa bieu dina nyahendro dekeun berang sok itu berang Allahu Akbar berang dekeun berang sudah teh biduan dia tuh geus udah mah berang sok berang paude anu sayang tananana arah ya kronis ya kronis berang dikorot kita usualin gitu juga segitu mah gula beureum teh barang maju kalohon api dunia barang maju kalohon salah goblok barang maju kalohon batatong aduh udah gitu-gitu nanti sinawalan lah naon sarana ulun hei manusia ulah kaget ti kaula teuing lu gerobokan wah papaton
jepret karet usianya sahanya ulah kaget hei bangsa manusia cok harus manusia ay kumaha mau aing masalah nama jatuh ay saha ya mana-mana jual ini naon-naon di Cimai Sora syok ngerong nepi ka kitu eta kudu kitu sia teh ulah kaget hei bangsa manusia syok teu aya sanes ieu teresin rada kebayaning dewa ya kaulah cemot awuhun euy awuhun ka akang itu pol lagi ngelow lagi bro sih boleh lagi ada kena udah macam ini sahanya mau ngalah solo bisa jadi kan ngalah solo dari ujung datang kita ning nah surupan ning nong ulah supaya tak papat tong madina ning berang dengeki benar-benar berang maju ke lohor tadakan tunggu papatung dulu popotong blok itu makai ibis kanana hebat baik berang tuh hebat berang kecak berang kamu lah putih-putih berang maju ke lohor papatong nukoneng hentep naregan Asyara bro kita serah meninggarenehan sarenaheun seteh sakilo dua naon sakali deui sakilo dua goblok tinggal deui itu berang Cimanja maju ke lohore lohore aku tekokolah lohore nukoneng entrep naregan so ayeuna berang Allah cek aing baba dengekeun cek aing sora teh kudu bener ulah sagerowo kanekeun berang sok berang Allah Akbar berang aku dengekeun heula tuh sugani ngeunaheun sok tuh berang maju ka lohor patong mutone cedek naregan rasya begitu aduh aing ari papaton dina laras madenda atawa nyorong sia mah bieu dina nyahendro dekeun berang sok itu berang Allahu Akbar berang dekeun berang sudah teh biduhan deh sudah ini mah berang sok berang panggu paude anu sayang tananana arah ya
makronis ya makronis berangan kalau kita usualkan gitu juga sekitu mah gula beureum misalnya barang maju kalau api dunia barang maju kalau salah goblok barang maju kalau datang kain aduh gak gitu-gitu nanti silawaran hei lah naon saya naon leuy hei manusia ulah kaget di kaulah teuing lu gerobokan wah papaton cepet karet usianya sahanya ulah kaget hei bangsa manusia coba harus manusia kumaha mulai ke masalah nama jatuh saha ya mana-mana gue jual ini kena naon di Cimaisora syok ngerong nepi kaki itu etak begitu saja ulah kaget hei bangsa manusia syok daya sanes ieu teresin rada kebayaning dewa ya kaulah cemot kawuheun euy kawuheun ka akang itu sana poal lagi ngelo lagi bro sih boleh nanya ada gini udah betul ini sahanya euy mau anu ngalah solo bisa jadi kan ngalah solo dari gimana datang ngademen datang ngademen pengkulingan nasa pisan